Tubaye ikaze inshuti bakunzi ba Clouds TV muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda hayo kuri uyu wa kabiri tariki 23 Kanama 2016 agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yagaragaje iby'icyifuzo cy'igihugu cye birebana no kongera umubare w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga umutekano muri Sudani y'Epfo. Muri Tunisia hateganyijwe amatora yo guhitamo abazahagararira inteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Aya matora akazaba kuri uyu wa gatanu. Naho mu Rwanda turaza kubabwira ko Leta y'u Rwanda itangaza ko 13.9% by'abanyarwanda hari bo banywa itabi. Ibi bikaba bikomeje gutera impungenge z'uko abicwa n'indwara ziterwa n'itabi baziyongera. Ikaze muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Amakuru mugiye kugezwaho nanjye Rutikanga Paul. Mbibutsa ko aya makuru ushobora kuza kuyagiramo uruhare wahereza ubutumwa bugufi kuri nimero mukomeje kubona ku mayikara yanyu, yaba ku nzira ya SMS isanzwe cyangwa se ku buryo bwa WhatsApp. Nk'ibisanzwe reka tuyahere hanze y'umupaka w'u Rwanda. Sonia tugezaho ibyo yaduteguriye. Umunyamabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yagaragaje iby'icyifuzo cy'igihugu cye birebana no kongera umubare w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Ibi yabitangaje i Nairobi muri Kenya kwa mbere y'iki cyumweru nyuma y'ibiganiro byamuje na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga batanu muri Afurika y'Iburasirazuba. Dukeneye kwihutisha igikorwa cyo kongera umubare w'ingabo zibungabunga amahoro mu karere nk'uko byasabwe n'umuryango w'abibumbye. Bityo natwe tugatanga umusanzu mu kugarura ituze muri kiriya gihugu. John Kerry yanasabye abayobozi ba Sudani y'Epfo kubahiriza imyanzuro yari yabafatiwe mu biganiro by'amahoro byabaye umwaka ushize bigahuza impande zombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Amina Mohamed nawe yunze mu rya mugenzi we muri Amerika avuga ko igikorwa cyo kongera ingabo muri iki gihugu gikwiye gutangira vuba. Umuryango w'abibumbye kwa 12 Kanama wari wasabye ko muri Sudani y'Epfo hakongerwa ingabo 4,000 zisasanga zari zihasanzwe. Icyifuzo cy'umuryango w'abibumbye ariko cyatewe utwatsi na Perezida Salva Kiir ndetse na Vice Perezida we Taban Deng bavuga ko icyemezo cyo kongera umubare w'ingabo mu gihugu cyabo kibangamiye ubusugire bw'igihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru kandi John Kerry yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta ruhare cyangwa uruhande izashyigikira mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2017 muri Kenya. Asaba abayobozi ba Kenya kuzakora amatora mu mahoro kuko intambara baciye mu mwaka wa 2007 yari isomo rikomeye. Yongeye ko ubufasha bwose Kenya izakenera kugira ngo igere ku ntego zabo izabona kuko icyo Amerika yifuza ari uko amatora yaba mu mahoro agakorwa no mu kuri. Minisitiri w'Intebe w'agateganyo Yusuf Chahed uzaba ari minisitiri w'Intebe wa mbere ukiri muto muri Tunisia, bikaba biteganyijwe ko azashyiraho abazamufasha kuyobora bakazabanza bakigwaho n'inteko ishinga amategeko. Guverinoma nshya izatorwa ikaba izahangana n'ibibazo by'ingutu birimo kuzamura ubukerarugendo bwashegeshwe n'ibitero bitatu byabaye umwaka ushize, kongera akazi mu nganda kagize 8% by'ubukungu ndetse n'ubushomeri bungana 15%, aho usanga umubare munini ari urubyiruko. Chahed yatangaje ko agiye guhuriza abayobozi bose hamwe bagakemura ibibazo by'ubukungu. Ishyaka rya Islam Ennahda Party rifite umubare munini w'abagize inteko ishinga amategeko rikimara kumva ingamba nshya zo gushyiraho guverinoma ishyize hamwe, rikaba ryatangaje ko ari byo rigitegereje gukora ngo kuko bagabanyije umubare wabo mu nteko ishinga amategeko. Ubuyobozi bw'Ubufaransa bwataye muri yombi abantu 7 bakeka iterabwoba, 3 muri bo bakaba barafatanywe imishinga bateguraga ijyanye n'iterabwoba. Minisitiri w'umutekano muri iki gihugu Bernard Cazeneuve ibi akaba yarabitangaje mu nama yaberaga i Paris yamuzaga na mugenzi we mu gihugu cy'Ubudage. من الواضح أنه مع الحركة الحالية للناس وقرب منطقة الشرق الأوسط لدولنا من الأفضل إن تعاوننا بشكل أكبر في أوروبا. هناك أصوات منتقدة عدة تقلق أوروبا في الوقت الحاضر وتسأل عن جدوى أوروبا. Mu rwego rwo kuziba icyuho ku cyemezo cy'Ubwongereza cyo kuva mu muryango w'ubumwe w'ibihugu by'i Burayi, Thomas Messier yongeye kwibutsa ibihugu biri muri uyu muryango ko bigomba kunga ubumwe bigafatanya. Cazeneuve yavuze ko aba bakekwaho ibikorwa by'iterabwoba bafatiwe mu Bufaransa hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2015. Yatangaje kandi ko biteguye kurwanya ibikorwa by'iterabwoba aho biva bikagera mu bihugu by'i Burayi. Mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko impapuro zo gufata abakekwaho iterabwoba zigomba kugera hose mu Burayi kugira ngo byorohereze polisi mu gukora iperereza. Akaba yaragaragaje ko ashyigikiye kampanye yo guhagarika imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Telegram mu Burayi kuko umutekano wazo utizewe.
Nyuma yo kumva ayo makuru yiri bavugwa hanze y'u Rwanda, reka makuru yacu tuyakomereza ni Kigali, aho leta y'u Rwanda itangaza ko 13.9% by'abanyarwanda ari bo banywa itabi. Uyu mubare ngukaba ari munini cyane, ndetse bikaba bigaragaza ko umubare w'abazarwara indwara ziterwa n'itabi ushobora kwiyongera. Reka Tasiye Biziyaremye akomeze n'ibindi kuri iyi nkuru. Sakaza ubutumwa bwawe ukoresheje bulk SMS. Call Rwanda indashyikirwa mu itumanaho irabigufashamo. Ubutumwa bugufi ku bantu benshi mu kanya nk'ako guhumbya. Bigo bya leta, abikorera, ibitaro, amahoteli, restaurant, utubari, amaduka n'amangazini, amashuri, amakipe, abihaye Imana, amashyirahamwe ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Iri koranabuhanga nimwe rishyiriweho. Iki ni igisubizo kubifuza gutumira abantu mu nama z'ubukwe, ibitaramo n'ibindi birori, kumenyekanisha ibicuruzwa na service, udushya n'ibindi. Birihuta, birahendutse, birizewe kandi bigezweho. Gana Call Rwanda. Ku bindi bisobanuro hamagara call center yacu kuri 5000 cyangwa kuri 0788302371 cyangwa ukadusura ku rubuga rwa internet wa@call_Rwanda.com. Call Rwanda. Life made easy by just a simple call. Taste the feeling. Ryoherwa n'amasheni asaga 100 arimo yo mu gihugu n'andi yo mu mahanga kuri decoder ya satellite ya Star Times. Arimo sheni z'amakuru, umuziki, sport n'imyidagaduro kuva Hollywood, Bollywood na Nollywood. Amafilm y'uruhererekane ayabana nka TG, Boomerang, Baby TV, Nickelodeon, ETV itonde mu buryo bwo kwinjira mu isi nshya ya digital, kubera ko decoder ya satellite ya Star Times ifite signale aho waba uri hose mu gihugu. Gura decoder ya satellite ya Star Times ku mafaranga 2020 gusa. Nyaruka ku cyicaro gikuru cya Star Times ku Kimihurura mu nyubako ya Aigle Blanc ahazwi nko kwa Police Deni, cyangwa ku mashami ya Star Times muri UTC na Nyabugogo. Naho mubisanga kubaduhagarariye maze mwibonera ibyiza mudahenzwe. Ku bindi bisobanuro mushobora guhamagara 0788156600 cyangwa 5033. Star Times, enjoy digital life. Ladies and gentlemen, the Mixing Beer Fest is back. Come down to the Regenda Training Center on Saturday the 27th of August and enjoy great live music featuring Wizkid from Nigeria. What up my people, what's going on? It's your boy Wizkid. Are you gonna dance to if I show you my money? Liquid D from South Africa. Tito Algaribe and the Nubian Gypsies. Buses will be available on the day at the following pickup points: Sonati Bralua Office, Downtown Bus Park,
Park, Amakuru Stadium. Don't drink and drive. This event is organized in partnership with Clouds TV. Mutsik, the world's best in a beer. Tubisegure kubwa kabazo ka tekinike kari kabayeho, reka dukomeze n'amakuru yijyanye n'iriya nkuru yavuga ko leta y'u Rwanda itangaza ko 13.9% by'abanyarwanda aribo banywa itabi. Tasevye yaremye, reka tugezeho n'ibindi kuri iyi nkuru. Nyuma y'ubwiyongere bukabije bw'abantu banywa itabi, aho biyongereye bakagera kuri 70% ku rwego rw'isi, ndetse n'imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikagaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni 6 bicwa n'itabi buri mwaka. Ibihugu bya Afrika bigiye guhuriza hamwe ingamba zo kongera imisoro ku itabi mu rwego rwo guca intege abanywa itabi ndetse n'abaricuruza. Gusa ni kenshi leta y'u Rwanda yakoze ubukangurambaga ku bubi bwo kunywa itabi, nyamara inganda nazo zikongera ingano yaryo mu Rwanda. Ari naho Marie Aime Muhimpundu, umuyobozi ushinzwe indwara zitandura muri Minisiteri y'Ubuzima, abivuga. Uko babivuze batangira mu ijambo batubwiye, iyi nayo ni ingamba muri zimwe zikenerwa kugira ngo abantu batangire kongera iyo misoro. Ni ibintu rero bigenda bikorwa gahoro gahoro, ntago uyu munsi mu gitondo bahita bavuga bati umusoro uhise ugera kuri 60%, ni ukuvuga ngo bigenda bijya mu bikorwa buke buke. Ni uguhozaho, ni n'ingamba za guverinoma zose zumva bigenda bijya mu bikorwa rero gahoro gahoro. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS bwagaragaje ko abantu banywa itabi baba bafite ibyago byo kurwara indwara zitandura ku kigero cya 80%. Ariko kandi Orushayi Oru uhagarariye OMS mu Rwanda yemeza ko bagiye gukorana na leta y'u Rwanda mu kugabanya umubare w'abanywa itabi mu Rwanda. Turi gukorana na guverinoma y'u Rwanda dushyiraho ingamba zikomeye zirwanya itabi mu gihugu. Urebye kugeza ubu nibyo tumaze kugeraho. Minisiteri y'Ubuzima ishimangira ko iyi tabi ryinjiye mu mubiri w'umuntu nta gice na kimwe gisigara kitangiritse, ndetse rikagira n'uruhare runini mu kudindiza iterambere ry'umuntu ku giti cye ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Itabi iyo ryinjiye mu mubiri w'umuntu nta gice na kimwe kidakorwaho. Hari ibyo ubushakashatsi bugenda butwereka kuva ku mutwe, ku musatsi kugera ku rwara rw'ino, ubona hose hari ahantu itabi rigenda rikoraho, cyane cyane ko rigenda rikora ku dutsi dutoya tujyana amaraso ahantu hose. Kugeza ubu ibihugu byafashe ingamba zihamye mu kongera imisoro ku itabi ryinjizwa mu gihugu na Afurika y'Epfo, Gambia ndetse na Kenya. Ariko kandi isi idafashe ingamba hakiri kare, itabi rizaba ryica abantu basaga miliyoni 175 mu mwaka wa 2030, mu gihe Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko 13.9% by'abanyarwanda bose banywa itabi. Ibi bikaba bikomeje gutera impungenge z'uko iyi mibare izakomeza kwiyongera ndetse n'abicwa n'itabi bakaziyongera. Biziyane Mitashye, Clouds TV. Reka tugiye muri wa mwanya tubagezaho inkuru ibitangaje. Mu minsi yashize mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi humvikanye inkuru y'umwana wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavugaga ko yanywereye itabi mu kabyiniro. Twabashakiye video rero ari muri ako kabyina ari kubyina. Reka tubanze tugakurikira, hanyuma mu kanya gatoya turagaruka tubasezera. Baby, it's whatever. Somebody gotta step up. And somebody mess up. Damn if I let them catch up. It's easy to see that you're fed up. I am on a whole nother level. Fuck girl, I guess you didn't know any better. Have nothing to show any. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been killing them. Gotta be sick of this. Pull up, get in the ride. Left hand is steering, the other is dripping. Light up and flip and get. Umwana rero wa Perezida Obama akaba ari uwari wambaye agakabutura k'umukara wegeranye n'uri ufite agakombe k'umutuku abyina. Ni na hariya yanywereye iryo tabi, ndetse abanyamakuru batandukanye bagenda bamufotora. Ni naha dusoreje gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda, ariko kubo tutatangiranye reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yagaragaje iby'icyifuzo cy'igihugu cye birebana no kongera umubare w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo.
muri Tunisia hateganyijwe amatora yo guhitamo abazahagarara inteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Aya matora akaba ateganyijwe kuwa gatanu. Naho mu Rwanda leta iratangaza ko 13.9% by'abanyarwanda aribo banywa itabi, bikaba bikomeje gutera impungenge z'uko abicwa n'indwara ziterwa n'itabi uziyongera. Mbashimire mwese rero twabanye muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda, mbararikire indi gahunda nk'iyi ku munsi w'ejo saa moya. Bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza. Clouds TV. Rwanda is watching.